Ndabasuhuje kandi mbifurije ibihe byiza mwese bahisemo gukurikira Izuba News TV. Uru ni urubuga rukugezaho amakuru yo mu karere u Rwanda ruherereyemo. Njye ugiye kugezaho ndi Claude Hategekimana. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri ubu cyaguze izindi ndege z'intambara nshya kiziguze mu Burusiya. Izi ndege ngo zikaba zije guhangana n'umutwe wa M23 muri operasiyo iri gutegurwa n'iki gisirikare cya Kongo gifatanyije n'icya Afurika y'Epfo, icya Tanzania n'ibindi bihugu byo muri SADC, ingabo z'u Burundi, Wazalendo, FDLR n'abacancuro b'abazungu. Ni mu gihe bivugwa ko u Rwanda narwo ruheruka kwakira intwaro z'ubwirinzi cyangwa se intwaro zirasa indege z'intambara zo mu kirere mu gihe zaba zigerageje kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Izi ntwaro ngo zikaba zaturutse mu gihugu cya Polonye ndetse ubu zikaba zamaje kugera mu Rwanda. Turabagezaho kandi n'andi makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, tunyarukire no mu burasirazuba bwa Kongo aho ubu ngubu imirwano ikomeje kuvuza ubuhuha hagati ya M23 na FARDC nabo bafatanyije by'umwihariko muri teritwari ya Masisi. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC cyamaje kugura izindi ntege z'intambara. Izi ngizi zikaba zaraguzwe mu Burusiya ariko zo zikaba ari zo mu bwoko bwa Sukhoi Su-45 SM Blue. Izi ngizi FARDC ikaba iheruka kuzigura mu Burusiya ndetse amakuru aturuka i Kinshasa akavuga ko ebyiri muri izi ndege zamajije kugezwa ku kibuga cy'indege cya Njili ndetse ngo zikaba ziri gutegurwa koherezwa mu burasirazuba bwa Kongo by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru muri operasiyo igomba gutangira yo kurwanya M23. Iyi operasiyo ikaba igamije kwambura M23 duce twose yigaruriye muri teritwari ya Masisi, ndetse FARDC nabo bafatanyije barimo ingabo za SADC n'iz'abarundi ngo bakaba bashaka kwambura M23 imihanda yose uyu mutwe wafunze. Hakaba harimo umuhanda uhuza umujyi wa Goma n'intara ya Kivu y'Amajyepfo, umuhanda uhuza Goma na teritwari ya Masisi, umuhanda uhuza Goma na teritwari ya Rucuru ndetse no kuzamuka muri za Nyiragongo. Igisirikare cya Kongo FARDC nabo bafatanyije rero ngo bakaba bari muri gahunda yo kubohoza ibyo bice byose, ndetse ngo izi ndege zaguzwe mu Burusiya nkuko nabikubwiye, ebyiri muri zo zikaba zigomba kugera mu mujyi wa Goma byihuse kugira ngo zitangirane n'iyo operasiyo nkuko amakuru aturuka mu gisirikare cya Kongo abivuga. Ku rundi ruhande ariko u Rwanda narwo rukaba rwamaje kubona izindi ntwaro zikomeye zo gucunga ikirere. Izi ngizi akaba ari intwaro zirasa indege cyangwa se zirasa n'amadrone igihe cyose zagerageza kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Amakuru akavuga ko izi ndege u Rwanda rwazikuye mu gihugu cya Polonye, bishimangira ibyatangajwe na Perezida Duda wa Polonye ubwo yari mu ruzinduko mu Rwanda mu minsi mike ishize. Akavuga ko igihugu cye cya Polonye cyiteguye guha u Rwanda intwaro z'ubwirinzi mu gihe cyose hari uwagerageza kurugabaho ibitero. Ibi bigashingirwa ku kuba igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibindi bihugu bafatanyije bakomeje kugaragaza inyota cyangwa se umugambi wo gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda cyangwa se kugaba ibitero ku Rwanda. Ni muri urwo rwego rero u Rwanda narwo rukomeje kwibikaho izo ntwaro kugira ngo igihe cyose rwagabwaho ibitero n'ibi bihugu ruzabashe kwirwanaho. Guverinoma y'u Rwanda kandi yaburiye umuryango w'abibumbye ku bufasha bw'ibikoresho ingabo za SADC ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iwuburira ko bushobora guteza amakimbirane mu karere k'ibiyaga bigari. Ni ibikubiye mu ibaruwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Dr Vincent Biruta yandikiye akanama gashinzwe umutekano k'umuryango w'abibumbye ONU. Mu kwezi gushize nibwo SADC cyangwa se umuryango w'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo wohereje ingabo muri Kongo mu kiswe ubutumwa bwo kwirukana imitwe yitwaje intwaro, ariko bikagaragara ko izi ngabo ziri kwibanda cyane kuri M23. Izi ngabo kuri ubu zifatanya n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'imitwe irimo wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda mu ntambara Kinshasa ihanganyemo n'inyeshyamba za M23. Ni umutwe u Rwanda rushinjwa guha ubufasha, gusa inshuro nyinshi rwakunze guhakana ko nta bufasha ubwo ari bwo bwose ruwuha. Ibitero by'ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kongo kandi binagirwamo uruhare n'ingabo za Loni ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Kongo, by'umwihariko biciye mu kuzifasha mu bijyanye n'ubutasi. Umuyobozi mukuru wa Loni ushinzwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro Jean Pierre Lacroix mu minsi ishize ubwo yari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko Loni inafite gahunda yo guha ingabo za SADC ubufasha bw'ibikoresho mu rwego rwo gutsinsura imitwe yitwaje intwaro yo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Biruta mu ibaruwa yandikiye Loni yagaragaje ko ubufasha bw'ibikoresho n'ubw'ibikorwa bya gisirikare Loni iha ingabo zifatanyije na FARDC buha guverinoma ya Kongo imbaraga zo gukomeza gukoresha ingufu za gisirikare aho gushaka igisubizo cy'ikibazo giciye mu biganiro. Yakomeje avuga ko ubu bufasha bushobora guteza ibibazo bikomeye mu karere k'ibiyaga bigari birimo kubangamira inzira igamije gukemura amakimbirane amaze imyaka abera mu burasirazuba bwa Kongo, kubura imirwano ishingiye ku moko ndetse n'ibyago by'amakimbirane mu karere bijyanye n'umugambi wa Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'uw'u
Burundi bwo gukuraho ubutegetsi mu Rwanda. Minisitiri Vincent Biruta mu izina rya guverinoma y'u Rwanda yaboneyeho gusaba Loni kwanga guha ingabo za SADC ubufasha bw'ibikoresho zayisabye. Ahangaha Vincent Biruta, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, akaba yagize ati guverinoma y'u Rwanda irasaba akanama k'umutekano ka Loni gukumira ubwiyongere bw'amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo biciye mu kutongera gusuzuma ubusabe bwo guha ubufasha bw'ibikoresho n'ubw'ibikorwa ihuriro riyobowe na FARDC bushobora gutuma gusa amakimbirane yiyongera. Minisitiri Biruta kandi yavuze ko kuba uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukomeje kwiyongeramo ingabo zirimo n'iz'ibihugu bitandukanye ndetse n'imitwe yitwaje intwaro biteye impungenge u Rwanda ku buryo rutanumva impamvu Loni ishigikiye ihuriro ry'ingabo zikomeje guhakorera ubwicanyi bushingiye ku moko. Ubwa guverinoma y'u Rwanda, amakimbirane yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagumyeho kubera ko umuryango mpuzamahanga wirengagije impamvu nyamukuru zayo zirimo gushyigikira no kubungabunga umutwe w'abajenosideri w'abanyarwanda bari mu burasirazuba bw'iki gihugu, kuba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo yaranze gukemura ikibazo cy'abaturage bayo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda by'umwihariko abo mu bwoko bw'abatutsi, ndetse no kuba yaranze gucyura ibihumbi by'impunzi z'abanyekongo ziri mu karere. U Rwanda ruvuga ko ruzakomeza gufata ingamba z'ubwirinzi hagamijwe gukumira umugambi wa Perezida Evariste Ndayishimiye na Felix Tshisekedi bafite umugambi wo guhirika ubutegetsi bwarwo. Tukiri kwa aya makuru kandi nuko guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yageretse urupfu rw'Abanyafurika y'Epfo. Aba ni abasirikare boherejwe muri Kivu y'Amajyaruguru baheruka kugwa mu mirwano mu minsi mike ishize bishwe na M23. Mu itangazo rigenewe abanyamakuru, Minisiteri y'itumanaho n'itangazamakuru yashize hanze yavuze ko ingabo z'u Rwanda na M23 aribo bari inyuma y'urupfu rw'aba basirikare ba Afurika y'Epfo babiri baturikanywe n'igisasu cyanakomerekeje batatu muri bo. Itangazo rikaba rigira riti leta ya Kongo ibabajwe n'urupfu rw'abasirikare babiri ba Afurika y'Epfo barashweho n'igisirikare cy'u Rwanda na M23 ku birindiro byabo biri mu Bambiro kuwa 14 Gashyantare 2024 muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubwo iki gisasu cyaturikanaga abasirikare ba Afurika y'Epfo, ubuyobozi bw'iki gisirikare bwatangaje urupfu rwabo ariko ntibwagaragaza aho iki gisasu cyaturutse n'uwo bigizemo uruhare. Gusa leta ya Kongo yo ikavuga ko ibi byose byakozwe n'igisirikare cy'u Rwanda RDF gifatanyije n'umutwe wa M23, n'ubwo u Rwanda rukavuga ko ari propagande za guverinoma ya Kongo. Tukiri hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nuko ubu guverinoma ya Rumania yatangaje ko hari babiri mu bahoze ari abasirikare bayo baheruka kwicirwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abandi barakomereka baguye mu mirwano. Abakaba ari abacancuro baturutse muri Rumania baje gufasha igisirikare cya Kongo kurwanya M23. Ibi bikaba byatangajwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'iki gihugu cyo ku mugabane w'Uburayi. Iyi minisiteri yavuze ko usibye abapfuye hari na bane bakomeretse, ndetse umwe muri bo akaba ari hagati y'urupfu n'umupfumu nyuma yo kuraswa na M23. Guverinoma ya Rumania ntiyigeze isobanura uburyo abo baturage bayo bishwemo. Gusa ikinyamakuru Rumania Juno cyo gitangaza ko abapfuye ari abahoze ari abasirikare bakiriye igihugu cya Rumania bari baroherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gutoza ingabo z'iki gihugu cya Kongo, ariko ngo bakaba barahise bajya mu mirwano M23 batsinda muri iyo mirwano. Iki kinyamakuru cyavuze ko aba bahoze mu gisirikare cya Rumania ariko bakoherezwa mu burasirazuba bwa Kongo gufasha igisirikare cya FARDC nk'abacancuro barashwe ubwo bari barimo kurwana ku mujyi wa Sake bafashe ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bicwa na M23. Ni imirwano kandi bivugwa ko yaba M23 na FARDC batakarijemo ingabo nyinshi, ndetse kuri ubu biracyari ihurizo kumenya ugenzura uyu mujyi wo muri teritwari ya Masisi. Gusa andi makuru akavuga ko M23 biri kugenzura igice kimwe, FARDC nayo ikagenzura ikindi, bitewe n'uko ngo MONUSCO yitambitse ikajya hagati ikabuza impande zombi gukomeza guhangana. Kugeza ubu ngubu akaba ariko bihagaze. Gusa M23 ubu akaba ari igenzura udusozi turi strategique tuzengurutse umujyi wa Sake. M23 kandi ikaba imaze igihe ivuga ko ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kongo bahanganye ririmo abacancuro baturutse ku mugabane w'Uburayi. Iki kinyamakuru Rumania Juno kikavuga ko byibura abacancuro bo muri Rumania babarirwa muri 20 bamaze kwicirwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka wa 2022, bw'ababarirwa mu magana bajyagayo mu rwego rwo guha ubufasha ingabo za kiriya gihugu arizo FARDC. Televiziyo yitwa Pro TV yatangaje ko abanyarumania babarirwa muri 900 aribo bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse iki gihugu kikaba gihemba buri umwe ibihumbi 5 by'amadolari buri kwezi, mu gihe umuvugizi wa guverinoma ya Rumania yatangaje ko iki gihugu ku ruhande rwacyo naho gihuriye na bari abacancuro bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo keretse kubyerekeye ubujyanama. Mwakoze gusoma ku nkongoro y'amakuru narimbazaniye. Nitwa Claude Hategekimana. Ciao dusubire mu makuru yacu ubutaha. Mbasaba gukora like, share na subscribe kugira ngo izi updates zijye zibagereraho igihe.